Jotono lamchok sawora jahani khupo channel dekhian mokhe domin chongpringse tini nam buskango khupok tatui bimokhe boss oro meeting khaimani abo boss jaga angke bo BC tabok tamon bagi narang age IPFT tongmani tabok youth IPFT rong kha omoni kisa details sawi khnarana ni logorono blakena hambai tini bises khlai sang youth IPFT Tipraland party ang Bolaram Debroma youth IPFT chairman monu block antargoto tini o Nepal tila hayakaba koratishora BC ni andaro inaro kaisa sang youth IPFT Tipraland party ni trop theke kaisa ro আলোচনা hayakaba sang koklam panda khalaika tai tini bises ke tini manle jeta 6 tariko kaisa meeting sang narojago abno toino songoro executive soho kaisa general meeting khlaika angka kahamnongka blakena hambaimar ka mo elakani ani khajani tahutai buksono angkai sengto jotono saimono je Tripura rajyo je youth IPFT Tipraland party sang IPFT ni kagui phaimani karon je IPFT ni je activities tabuk ni je samung humung ro prai 2009 ni simi tabuk 2025 sumi toka je man thai dabi Tipraland jeta sang dabi khlai phaimani abdo ta phanu yako abno जोरदार एकता आंदोलन खालिने बगै जों प्रसेस चालुगै दङ गाय दाबुक सापोर्ट कमनि बगै जों गाहामकै बाजायमेयाखौ गाय प्लस जेता मास खानि जे तिप्रा मोथा आसायुखा तिप्रा मोथाबो बरख तिप्रालाइन ग्रेटर तिप्रालाइन ब्रक बावो इसुनो तैनो आगामी दिनो तैबो ब्रक मुभमेन्ट खाइनाय हेबान सुगिनो ब्रक मो 2021 तिनि एडिसि गभर्नमेन्ट रखा তাই আপন পরিবর্তক যে বিজেপি সরকারও বড় আটাত একটা অ্যালায়েন্স গভর্নমেন্ট চলতো কা जोंनो का जनजाति जनसाथे जेता सामतांनाय रक आबो ब्रक एक्चुअली कामयाबी हायाखबा सक्सेस इंया तिप्रासारक माने तावबो आशा फलिया आबो हायङि तंता गाबन बगनि जरा जुद्ध वारियर जरा तिप्रासानि जे जुद्ध खायनाय रक जों जे तिप्रासानि सेन्टिमेन्ट जरा सिकला जेसं थानाय जेता 2013 नि सिमी आन्दोलन खाय जेता रैली खाय तिप्रासानो जेता जाग्रत खायति फेमिनि आबो तो जों पगमि आबले मनि बगनि आबनो ताइसे अपग्रेड खायति सावै क्राक कटर जे आन्दोलन जों IPFT तंफ्रु खायमै यांमनि आबनो जों ताबुक ताइसे जे youth IPFT नि किछु संकक फुल बडी जों नगर फायमै अपन जेता जों नगर फायनै रक अपन ताइसे स्ट्रंग खायति सावै आगामी दिनो जे मान थाइनो नाहारनाखा बबा हायका आन्दोलन खायना आबनो जों नुगुरि नाय तिप्रासानि जे आबनि सामुं क्राक खा तांलायनि बगिनो जों दाबो ताइसा जों आलोचना खायो फिरलायो कैम्पिंग खायो दाबो हायके खायनि बगै जों दाबो बासा जा गावनो आसे मेसेज रनि बगिनो आगोगो फेदि आनि दफारक आनि जातिरक जों ताइसा नरो समर्थन खायदि जों गोबांआसो बरक समर्थन नांया जों जेता आगि खाय दङनि आ कर्मिरक नरक जों मेतासा এটা সং ফাইবেদি जों अबो बलुन्टानि मेसेज नामजों ताइसिं ताइमु सामखनि अबो IPFT टी ओंखे आगे तमखे IPFT म अबो जे कागलै मंखे बो यार निसिमि कागलै थांखाना ना आबो कागलै मानि हंकाय आं तो 2021 जगनते एडिसि बुट पाइमेनि यागुलनो आं जेता कयग मासनि परेबो आं आरो सारसंबाय माने बुसकांनि जे मुभमेन्ट रक सामहुमु रक बरक तांनानि को सियांग न्यां आरो नि नखर फायका आफु जे आफुनि सिमिना जों 2021 म पार्टिनो संस्था तो खायका तावखे महिने नां कन्टिन्यू ले माने बो पार्टी नि गय माने जतो जागानो माने मीटिंग अब देखे खायथना जों ताव कन्टिन्यू तिनिखे बो जागानि फायसो फायका अरो सेन्ट्रल नि बा जे रिजनल जे दं मानखे तिनि जे सेन्ट्रल नि एक्जिक्युटिभ जोंर फुल सकाया तिनि प्रेसिडेन्ट दङ जनरल सेक्रेटारि दङ गाय तायर जेता पार्टिनि एजेस रब दङ गाय जास्ट अरो तिनि आलोचना खालायनो नांगौबा जों जास्ट जेनेरेल मिटिं न खालायलायखा ताव हामबाय Long live youth IPFT Tipraland party long live youth IPFT Tipraland long live ini Tipraland tumnar bagai thoiri nai fund nai jotna chine lage phaibai de Tipraland slamna bagai chine lage phaibai de Tipraland slamna bagai chine lage phaibai de IPFT IPFT bai kok lai mo